Yaitu ahlak itu teman-teman lebih yang kurang pada hari ini. Hari ini kita tidak kekurangan orang pintar. Hari ini kita tidak kekurangan orang hebat. Akan tetapi hari ini kita kekurangan orang yang berakhlak dan bermoral. Nah, apalagi teman-teman lebih. Waleki akali barakeun, iro pentingna riasenge akhlak riseseta. Iro perlu duange teman-teman lebih merupakan syariat perintah ng Allah Ta'ala. Pada Tuhan rampe ng Allah Ta'ala rilalenna aku range ud'uni astajib lakum. Eloko nasaria majapu utarima parellomu. Nah, sedangkan di dalam syariat berdoa itu ada dua cara. Engka dua cara na tauwe marello duang. Engka to marello duang nakai limanna. Engka to marello duang de nakai limanna. Pakutanana. Tega essa, tega cocok. Jawabanna essa maneng, cocok maneng. Nah ikia maka de andre gurutta. Raf'ul yadaini bid du'a. Ada bud du'a. Riakai dua lima tak riwat tutak marello duang mapakiade ki riwat tutak mello duang asai nareko dek diakai lima tak na ikia dek gaga angkena yare gade to mapakiade riwat tutak marello duang. Analogi yang kedua Bapak Ibu, yero idi urane rilalenna syariah uret ta idi urane mapamula posita letu yawa-yawana ututa. Jadi nareko engka burane mas sempajang, mak baju kutakutan, mas sulara yawa-yawana utuna secara syariat assa sempajannah. Karena itu memang sudah menutup aurat bagi laki-laki. Nah ikia mompo pakutana riseseta. Nareko engka jamaana masijita, engka wargana BTETA, lokai mas sempajar ri masijita, mak baju calepat-calepan, mas sulara ponco yawa-yawana utuna. Monriolo topa monro tentu makadaki makurang ajaran. Nasabak magi teman-teman lebih. Nasabak di gaga apa kiadekna risesena wetunna mas sempajang. Yaitu naro nasik andre guruta narekologi mas sempajang akela-kela ngilaloi lokka macam ni dolo. Aga batuan teman-teman lebih. Lokka ki macam ming ditangai aleh. Maka daye pakiangi upake nareko mesuka masiri kak gapake yarik ganade. Nareko dekta masiri pake ro pakiata tapake ni mas sempajang. Na iki nareko macam miki na masiri ki ngita aleta di caminge masiri ki pake pakiata mesulola risaliwen. Ajana itu pakiata tapake mas sempajang. Nasabak koki lagi rupa tawe masiri masa koki yolona po ng Allah Ta'ala di to masiri teman-teman lebih. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Tuan-tuan malambikeng, tuana malambikeng, sila surah malambikeng, Bapak Ibu jamaah masjid yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-malikul haqqul mubin alladhi habana bil imani wal yaqin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Tentu ini angkai mana rilalenna iwan tuh. Digaga ada, digaga werekada.
Sifato ribuada sangadina werikada alhamdulillahi rabbil alamin. Nasaba asukuru ketak boleh risese arajanna Allah Ta'ala. Nasaba tentu nakarana pamasena Allah Ta'ala rilalenna iya watue pada engka kita kappo rilalenna iya unruh. Iringangi kedo-kedona lanro aleta. Iringangi aka-akada ajeta. Nasaba melo ki pakasei, melo ki panesai angata-ngata oleh ribong Allah Ta'ala. Nasaba papojita lori nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makoto paro paimetan rial lupai kiringangi salawat. Koe tofa papasalama mas lori nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makoto paro risininna keluargana enrenge paimer risininna sahabat-sahabatna. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Teman-teman lebih ke selasur melebih ke kari masih Allah Ta'ala. Maka dia andri gurutta nariko engka nasa kampo pamula muleja, engka nasa wanua pamula mujoppai. Nareko melok ko misangi ko tu onronge makada magaloga asik disedingan na tawe yare ganade itai laloi nasaba dua. Agero tomo-tomo lebih melo edita. Yang pertama naseng andre guruta itai nasem masijikna. Nareko di tengah-tengah masijita Bapak Ibu. Saya bisa menyimpulkan bahwa kowe taweri lalenna komplekse magallo asik disettingan nasabak mage nareko uparatikangi egana bola ko BTN tidak mungkin semewa ini dan semega ini masih kita. Nah eke nasabak angkana asik disettingan rilalena ye onronge sehingga dita masih kita luar biasa macanti maka cimak manyama. Kira-kira Bapak Panitia agan nabi kurang masih jita, agan nabi kurang buah. Tentu melok menibawa di piare nasaba asenan katona ya. Atau lompi ke ditambah ase etona lompi madarimu ke pagama apalagi masem pajak apalagi kemawita bantuan na kipas dek nak kandre ase nasaba tabukai tangi ya. Kemudian kedua aga pinaseng andre guru tanah rekomelo kimitai magallo ase disedingan na sediwanwa itai na selise na masjidna. Nah alhamdulillah Bapak Ibu mega ega ni ulokai mamauli termasuk salah satu yang terramai adalah masjid kita. Alhamdulillah, Masya Allah. Cuma mompoi pakutana makada mako tutu moge tabbeuna nareko wetu sempajang mako tutu di de bae mega makada de. Tapi semoga nasabak barakakna mauli rilalena yewenni engka mana ki semanga nonno mak berejama rima sijita. Tomo-tomo lebih ke silasur lebih ke kari masen pong Allah Ta'ala. Kemudian maka daya andri gurutta nareko engka nasa go melok mupa boleh engka nasa jama-jama melok mujama pada cengilalo naseng akatamu niakmu atekakmu pada engka rilalena yewennie engka kita kapor rilalena yewetue ta pada cengilalo niak ta akatata atekata baka maka de andre guruta minimal engka mak bismillah nasabah mage kapan engka gau di papole de na magallo niak ta engka gau ripa pole tanya karena Allah Ta'ala siap-siap ki kecewa bakal siap-siap ki saburi pale capak
Nasabak magi Bapak Ibu, mega tu tahu loka mamuluk na sengalena na ikia tania karena pong Allah Ta'ala nakatai. Aga paling nakatai panting. Aga nakatai panci. Baka mabiasa engka masiji, engka kampung ujokpai, alina mato panoi malina, alina mato laluangin lisu. Baka yang lebih parah, engka lalu ha uruntu, panten na pano, pancilo na laluan lisu. Melok minasele malina ko masiji. Rugi kita matoma lebih. Nareko yemi robawang bunga-bunga yakatel loka mamauli. Siaga mi angke na palis 100 sebu, palis 150 sebu. Na loki pas yang ke itepe tak si bawa yero rugi ki. Olehnya itu toma-toma lebih. Saya pesankan kalau wedingi aja naga talah. Engka palik na wereki panitiai. Alhamdulillah. Dek palik gaga na wereki sabaraki nasabak tenya meto royakatai. Olehnya itu kita harus sepakati dulu bahwa usahakan tamu harus dapat semua. Setuju? Ya. Angka gato boleh tak kowe? Banyak di? Banyak. Usahakan tamu harus dapat. Bangsana dendro yawe si bawa kapal lague harus dapat. Alena yang sita harus juga dapat. Hingga pi pacar ramai mana kasih pacar ramai? Dega aga sejarahna pacar ramai dega tuana. Ya. Kecuali na rekologi mabu sejarah baru, ya tidak apa-apa. Mabiasa itu pacar ramai tega bunga male paling malopo yero tuana. Nang kawita dua malopo tega tuagu matu ko. Ya. Ya mabiasa tu ang ibu-ibu mangempuru di malena pacar ramai. Ya. Nasa pacar ramai lopo mo malena. Koloki malopo male tabu acara matoki. Ya. Insyaallah lelaki itu pangurus malopo. Apalagi engka doktor makadah rilalenna taseso siwenye di dalam 24 jam tacik dini bawa telon di diandre lalenna taseso. Karena kenapa? Yero nase teloy apalagi roridina matandre kandungan kolesterol nah. Olehnya itu pasaki matu kolisu manaki tacik dina bawa telo talaluan lisu. Hingga na pala lo mali ye na maka ganay ko de gagalo mali pa. Ya. Tapi saya kinda percaya Bapak Ibu pada angka ki hadir rilalan na iwatwe betul-betul karena papujita lauri nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasabak benengnya tanya karena papujita lauri nabita deki gagar ilalan na iwatwe. Nule pura ki masam pajang lisuni ribolata. Nule pura ki masam pajang rewe ni lisu ribolata apalagi makoko waktu istirahat. Na engkia karena engkana papoji rilalan na atita, nasaba engkana papoji lori nabita, kita rela hadir di sini, mengorbankan waktu kita, mengorbankan tenaga kita, bahkan kita mengorbankan materi kita. Hadir ki rilalan na iwattu nasaba aga, nasaba papoji lori nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idi manan na matu na kena hadis na nabita. Aga nasanna nabita rilalan na hadis na man ahya zikri faqad ahabbani man ahabbani kana ma'i fil jannah. Nigi na sepetua rampe-rampeku majapku na pojika na nigi na sepojika si bawa mana kak mati rilalas suruga pamasina pung Allah Ta'ala. Idi mana nama tu toma lebih nasabak papojita lori nabita.
Toma-toma lebih ke selasura melebihkan karima serpong Allah Ta'ala. Tentu tu toma-toma lebih tungke tahu engkaki papoler ya sengi mauli. Dan saya yakin dan percaya nulle di masjid tak ye tau tongi mam mauli. Agawe tujuanna mauli agawe gunana mam mauli ki toma-toma lebih. Salah satu tujuanna ipapoler ya sengi mauli. Nasabak bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nasabak ajajingenna nabitta, nasabak ahaderekenna nabitta rilebokna wan walino. Na yerupa penyama paling malopori seseta ini rupa tawe. Na riasangi pa penyameng, maka de pong Allah Ta'ala rilalanna aku ramalabi wa amma bini'mati rabbika fahaddith. Nareko mulolongan ni papenya menapuamu engkalalo ko si mata rampe-rampe. Jadi engka ki rampe-rampe nabitta. Nasaba yero nabitta papenya mo poleripong Allah Ta'ala sebagai bentuk kesyukuran kita. Nasaba ajajingen na nabitta, nasaba apolengen na nabitta. Jadi syukuru ki maraja toma-toma lebih. Nasaba engkana rupong Allah Ta'ala. Napatalle nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ari seseta. Baka toma-toma lebih rilalenna ayat lengeh narampe pong Allah Ta'ala maka dah kul bi fadlillahi wa bi rahmati fabidzalika falyafrahu. Nareko mulolongan ni karuniana pong Allah Ta'ala, nareko mulolongan ni pamasena pong Allah Ta'ala. Engkalalo ko si mata makirnu. Na pamase kami na malopori seseta idi rupa tawe. Ia naritu ahadere na ajajinna nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada Tuhan rampe pong Allah Ta'ala rilalenna ayat lainnya makada. Inna arsalnaka rahmatan lil alamin. Yeronasa nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pamase lori sininna alani. Jadi ajajingenna nabitta ahaderekenna nabitta riwanwan nalino pamaseri seseta idi rupa tawe. Nama kade ayat na pong Allah Ta'ala nareko muruntu ipamasena pong Allah Ta'ala mulolongan ipamasena pong Allah Ta'ala engkalano ko makirnu. Nah, jadi lokaki Imam Mauli bentuk kegembiraan kita nasabak ajajingenna nabitta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yero nabitta Bapak Ibu penuh baraka. Yero nabitta Muhammad sallallahu alaihi wasallam liwat tebek baraka napa boleh. Jangankan riwatuna nabitta jaji, depan ajaji nabitta engka memang na baraka na tiwi. Watuna ritampun nabitta, watuna engkai rilalenna apponna indokna nabitta. Maka day emak na nabitta. Hingga senam makna nabitta. Hingga senam makna nabitta. Siti Aminah. Maka day Siti Aminah. Wasengi manyamengi aleku wattuna depo wattampu. Manyamepi wattuku matampu. Baraka natiwi nabitta. Wasengi manyamengi wattuna wabbu. Manyamepi wattuna utampu. Ibu-ibu tega manyama matampu ki dibandingkan manyama wattuna debu. Tega manyama bu. Tega manyama. Ai dia pagapur matampu koy. Tega manyama wattuna ga debu anata atau wattuna ritampu anata. Manyama maneng. Yero makna nabitta indok na nabitta maka day wasem manyama wattuku dek pawatampu manyama pi wattuku matampu. Nasaba iro makun rena reko matampu i liwat susana Bapak Ibu. Tega ni riwattuna mangideng apalagi nareko nangidengi di sewa-sewa tanya wattuna. Ye liwat pedina. Loin manre durian na ekia tenyawat tu durian liwa risana. Baka mabiasa engka makunre mangideng ya.
Ye pa namanya papenadina nareko nita lakin nariaset na lamari. Sesatui. Baka engka lalo hama kunre mangideng. Dek na magallo nita tapa na lakin. Resa na toma-toma lebih. Na eke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam napiri tampu liwak ni nyama papenadina indona. Bahkan watun nari jajian nabita aga naseng indok na nabita wasengi naseng manyamepi watuku matampu manyamepi watuku memana magen nasaba yero nabita watun nari jajian tarasimi bawang indok na manyaba kami mana ki bu manyama mimana ki dia agak nyameng, masusah, mage paling tabusi. Maka dia andre guru ta tomatua tariolo, yero nareko memana isek di makunrei, cek di ajena kolino, cek di ajena di calorik na kuburu antara hidup dan mati. Nah ekia, nareko jadi ni anakna. Yero makunreye iro indo de nagaga na panadingi padina nasabak sukuruk na jajinna anakna. Olehnya itu mega makunrei cek di anakna melok na pagenne dua anakna melok na pagenne telu nasabak aga nasabak papojinna ro indo elori anakna. Yetomi tu nasala nareko bapakna melok na pagenne dua benena. Iro salah. Bahkan iro Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam watunna najaji nasabak kebiasaan na bangsa Arab pada saat itu nareko jaji anakna napa susubunga indok na si minggu purana natiwi ni lokari indok pasusunna. Dan pada saat itu iro indok pasusunna Nabi tak ritelai Halimatus Sa'diyah. Yero Halimatus Sa'diyah kasih to masih-masih mondor di kampungnya. Na engke yena ro indok pasusunna nabita. Nasabak yero nabita engka barakka na tiwi, yero Halimatus Sa'diyah nasabak mega anak-anak na pasusu. Mamula ni melo capu we susunna Halimatus Sa'diyah. Na engke nasabak nabita engka barakka na tiwi, temaka na egana we susunna Halimatus Sa'diyah watunna na pasusu nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Olehnya itu Bapak Ibu, yero nabita dek na cedek barakka na boleh. Yero nabita penno barakka risesena. Olehnya itu narekoloki mega barakka taria tutungeta. Engka laloki mapoji lori nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aga pitoma-toma lebih narekomelo ki ipa barakka atau tungeta. Engka laloki macinrolai ampe-ampe na nabita. Aga ro ampe-ampe na nabita, yero nabita si gallo-gallo na ampe kedo. Wa innaka ala khuluqin awim. Rilalan na hadis narampe nabita makada. Innama bu'ittu liutammima makarimal akhlaq. Si tonget-tongen na iya nasa nabita nawutusuka po ng Allah Ta'ala si mata-mata melok mika pasukui ampe kedo na rupa tawe. Pertanyaannya, magero nabita dedi utusui untuk pasukui tepe magero nabita dedi utusui pole ripuang Allah Ta'ala untuk pasukui syariah na ike nabita yutusui pole ripuang Allah Ta'ala untuk pasukui ampe kedona rupa tawe nasabak namoni maga gallona tepe tak menuru idi namoni maga magallona syariah tak menuru idi mati nuluki mas sempajang mati nuluki ma puasa bahkan malului suki loka bau betulai. Na ikia nareko majai ampeta, majai pakai duata, dik gaga angke na risese na pong Allah Ta'ala. Ito na ahlak ito matoma lebih. Yang kurang pada hari ini. Hari ini kita tidak kekurangan orang pintar. Hari ini kita tidak kekurangan orang hebat.
Akan tetapi hari ini kita kekurangan orang yang berakhlak dan berbola. Apalagi teman-teman lebih. Waleki akal ibarakeun ero pentingna riasenge akhlak riseseta. Ero parello duange teman-teman lebih merupakan syariat perintahna po Allah Ta'ala. Pada Tuhan rampe po Allah Ta'ala rilalenna aku range uda'uni astajibalakum. Eloko nasaria majepu utarima parellomu. Sedangkan di dalam syariat berdoa itu ada dua cara. Engka dua cara na tauwe marello duang. Engka to marello duang nakai limanna, engka to marello duang de nakai limanna. Pakutanana tega essa tega cocok. Jawabanna essa maneng cocok maneng. Nah ikia makade andre gurutta raf'ul yadaini bid-du'a adabud du'a. Riakai dua lima tak riwat tutak marello duang mapakiade ki riwat tutak mello duang. Asai nareko dek diakai lima tak na ikia de gaga angkena yare gade to mapakiade riwat tutak marello duang. Analogi yang kedua Bapak Ibu. Yero idi urane rilalenna syariah uret ta idi urane mapamula posita letu yawa-yawana ututa. Jadi nareko engka burane mas sempajang mak baju kutakutan mas sulara yawa-yawana utuna secara syariat assa sempajannah. Karena itu memang sudah menutup aurat bagi laki-laki. Na ikia mompo pakutana riseseta. Nareko engka jamaana masjidta. Engka wargana BTETA loke mas sempajar di masjidta mak baju calepa-calepang mas sulara ponco yawa-yawana utuna monriolo topa monro tentu makadaki makurang ajaran. Nasabak mage teman-teman lebih nasabak di gaga apa kiadekna risesena wetunna mas sempajar. Yeto naronaseng andre gurutta narekoloki mas sempajang akela-kela ngilaloi lokka macam midolo. Aga batuan na teman-teman lebih. Lokka ki macam ming ditangai aleh. Maka daye pakiangi upake nareko mesuka masiri kak gapake yarik ganade. Nareko dek ta masiri pake ro pakiata tapake ni mas sempajang. Na ikia nareko macam miki na masiriki ngita aleta di caminge masiriki pake pakiata masulola risaliweng aja na itu pakiata tapake mas sempaja nasabak koki lagi rupa tawe masiri masa koki yolona po Allah Ta'ala di to masiri toma-toma lebih. Olehnya itu teman-teman lebih maka dari saya sana andre gurutta menjalankan agama sesuai dengan syariat itu baik. Akan tetapi menjalankan agama sesuai dengan adab dan akhlak itu mulia. Saya ulangi, menjalankan agama sesuai dengan syariat, sesuai dengan aturan itu baik. Nah ikia, nareko kita menjalankan agama sesuai dengan adab dan akhlak itu lebih mulia. Olehnya itu teman-teman lebih, idi tutobone, apalagi idi tobone maneki, ya. Semoga betuan nabone teman-teman lebih. Yaitu betuan nabone nareko pura menre uena tasi eri bajoy. Na inapan nonnoi pemeng engkana tu nasesa kesik mak gopo halusu. Jadi bone itu betuan na kesik halusu. Agero kesik halusu. Makesing pake duanna halusu werekadanna. Jadi jangan mengaku orang bone. Nareko tidak memenuhi kriteria ini maka singi pakai duana alusui werekadana pada pak bicarata yeso yeweni yena yasa toma-toma lebih ganti kalena de mapuji ya. Olehnya itu teman-teman lebih mapasan itu riolota makada nareko nakala acca kota wena kella-kellangi kala pahangi nareko nakala paha kota wena
kella-kellangi kala pappe jeppui. Nareko na kala pappe jeppu ko tawena kella-kellangi kala singkaruangi. Nareko na kala singkaruak ko tawena kella-kellangi kala ampe. Nasabak nareko na kala ampe ni tawe toma-toma lebih. Koni tu monro de gaga angketa sebagai rupa tau. Nasabak pasilengan ni olok-kolok si bawa rupa tawe ia naritu ampe kedota. Bahkan nudingi na tiwi mariawapi na olok-kolok Toma-toma lebih ke selasura melebihkan karimah sirfung Allah. Kemudian yang ketiga toma-toma lebih yang terakhir. Nareko melok ki lolongan ibaraka na nabita. Engkalalo ki si mata masalawa lorialina. Apalagi ya nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Liwa tu papojinna lori di ummakna. Tabayangkan ni papojinna nabita lori di toma-toma lebih. Melok ni mate nabita. Melok ni ijeddu nyawana nabita. Idik mu paningarang. Itamperi malaikatul maut aga nasa malaikatul maut surona Allah Ta'ala liwa tu paddina nareku icabu inyawana tawe aga nasa nabita alamanan nak nasa paddina cedik na bawa musesangan ni umatku aro nabita toma-toma lebih melok ni kasih rewa ripamaseno puang Allah Ta'ala idik mu paningarang na idik terkada toma-toma lebih duan rupa ni warnana gemeta apani matata bakatannya na isi tasipo isi buku tak nasipo na depa telok masalawa lori nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yetona rona kada malaikatul maut surona puang Allah Ta'ala nigi nasang ummamu pananungan salawa tungke kurana masempajang ucabu inyawana pada nyawana nabi mage nyawana nabi akali barakenah nareko geteki gemme riase na lambu malomo namanyamu baka ye salawa toma-toma lebih puang Allah Ta'ala masalawa sininna malaika masalawa lori nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi napani idi umat sallenge idi umat na nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ritampai masalawa lori nabita ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima magero salawa toma-toma lebih dena diterima sempajata dena assa sempajata narekode gaga salawa rilalena dena assa katobana pakatobai narekode gaga salawa rilalena bahkan de itarima perelo duata narekode gaga salawa rilalena. Olehnya itu toma-toma lebih marilah kita tutup maulid kita pada malam ini dengan banyak-banyak bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita sama-sama bersalawat kepada Nabi. Sallallahu ala Muhammad. Ayo sama-sama. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mamuarai nasabah barakana salawat itu matoma lebih iwere mana ki umuru ajapang adisi disinga bahkan awereki dalek pong Allah Ta'ala nato pada engka siki mamauli rapi topeme dan insyaallah engka tobi pada liwani amin amin ya rabbal alamin. Mamuari yena irapi palatur ki rilalana waktu mabaraka mamuari ro engka pong Allah Ta'ala matanga rilalana iwanni nasabak matanga pamase lori di imanan. Sekian wallahu muwaffiq ila qomtori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.